Najprej seveda vas vse lepo pozdravljam na tem našem 162. Zoom rednem srečanju Društva za srečno življenje Belis. Kaj naj vam rečem, čudovit dan se je naredil, nebo se jasni, upam, da bo čim manj tega špricanja. Pozdravljeni, živijo. Še dodatno, evo, fantje so se oglasili, živijo. To je lepo, to je lepo. Zdaj pa, evo, širimo znanje, spreminjamo življenja. Jaz bom tale zaslon svoj podelil z vami. Pozdravljeni. Tako, evo, tukaj je tudi ta naša društvena QR koda, s katero dobite dol vabilo, če ga slučajno po pošti niste prejeli, ali pa za vse tiste, ki boste kasneje gledali, to se z mobitelom, evo, poskenira in dobite vse vsebine in linke in dostope do vseh naših arhivskih videov, do Telegrama, do Rambla, do YouTubea, do arhivskih posnetkov in do vseh vsebin, ki jih društvo trenutno pač ima na voljo in arhivirane. Tako da dobrodošli. Tako, rekli smo, da je že 162. srečanje in tako kot ponavadi gremo kar naprej na naš, se pravi, program. In v programu bo najprej pregled zapisnika iz našega 161. srečanja, ki smo ga imeli 27. aprila 2024. In tukaj je zapisnik in vas vse vprašam, ima kdo kakšno pripombo, idejo, naj pove sedaj. Tukaj v pisarni, v redu, se strinjate? Ok, prav, tam tudi nihče nič pomigal, v redu, hvala lepa. Menim, da je zapisnik sprejet brez pripomb, torej hvala, ga bomo postavili v arhiv. Tako kot vse ostale, za zgodovinski presek bo to zanimivo gledati čez nekaj let nazaj. Tako da hvala lepa. In gremo z našim programom naprej. Po tej predstavitvi sem jaz pripravil eno posebno zadevo, ker je v zraku tudi v Državnem zboru in tudi med politiki sedaj zanimivo glede osebnih podatkov tajnih služb v Republiki Sloveniji in tako sem jaz pripravil danes eno zanimivo zadevo, osebno izpoved sodnika, edinega sodnika, ki pravi za vse sodnike in za vse nas, ostanite neodvisni in pogumni. Skrivnostno nadzorovanje tajnih služb je opravljal ta sodnik edini in se ni imel s kom v Sloveniji pogovarjati. In je opisal svojo izkušnjo, ki vam jo danes jaz z vami podelil, ki jo je zapisal. Ne v slovenščini, v angleščini sem jaz to za nas vse prevedel in bo zanimivo poslušati njegova osebna spoznanja in prakse iz izkušenj edinega slovenskega sodnika. In kako imajo v bistvu pri pooblaščanju tajnega nadzora državnih služb, agencij, kakšna je državna ravnodušnost, malomarnost, kakšne finte uporabljajo pri varovanju osebnih podatkov. Tako da, evo to. Potem, po kratki pavzi bomo imeli pa eIDAS wallet, ali kar bo v resnici kar prikrita Google denarnica. 17. aprila, kot veste, smo že imeli, so tudi v Sloveniji uvedli tako imenovano Google denarnico, ki je zelo nevarna, ko jo enkrat začnete uporabljati, v bistvu in date noter biometrične podatke, ko jih spojite, ste za večno digitalni. In če vam kdo ukrade ID digitalnega, ne morete več popraviti nazaj. eIDAS, digitalna identifikacija, je pravzaprav denarnica, ji rečejo. In Google Pay se ni slučajno, veste, pred mesecem oziroma pred časom preimenoval iz Google Pay v Google Wallet. Ja, tako da vse štima, kar govorimo. Pač teorije zarote, sej, tako kot ponavadi. In spletno in nespletno identifikacijo bo seveda možno noter videti, kot so starost. Namreč, ko so nekoga vprašali, koliko je star pri kakšnem vstopu, je mogel pokazati osebno izkaznico in na osebni je bilo še en kup podatkov, tako da je kasneje kazen dobil domov, Zdaj pravijo, ja, pri tej digitalni pa se bo lahko samo starost pokažeš, zato da se ostali podatki ne vidijo, ker če se zahteva en podatek,
se da en podatek. A ne? Če daš pa osebno, pa ti prepišejo vse podatke dol, ime, priimek, naslov, številko osebne, EMŠO, skratka. To so zdaj izgovori, ki jih na to lovijo, ampak pustimo. Potem noter bodo bančne kartice, pika kartice, zdravstvena potrdila, potni listi, osebni status prebivališča, potni list, kaj vse je na kocki, evo, bomo to malo pogledali in kako s tem ravnajo. Potem bo, če bo uspela se priključiti, predsednica je danes odsotna, če se bo uspela priključiti, bo povedala, kako se je Bog digitaliziral, in ali je še sploh možna identifikacija z Bogom, z našim stvarnikom in iskanje njegove podobe, kot je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi v 27. vrstici. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Če se ima država za Boga, potem Boga odklanja kot identifikatorja in kreatorja posameznikov. Zanimiva tema bo. No, in Bog včasih si res rit. Mal čuden naslov, vendar se kar priklada vsebini, ki jo bomo imeli pri tem filmu. Priporočam, ima vsebino, ni glih vrhunski, ampak ima pa sporočilo: rak, razširjen, brez možnosti operacije, neozdravljiv, nerazumljiv. Namesto depresivne kemoterapije se 16-letna Štefi osredotoča raje kot na bolnico, raje kot na kemoterapijo, na življenjske izkušnje, in v filmski priredbi po resnični zgodbi Andreja Erkava bo to zanimivo videti. Tukaj so še nemški in angleški naslov. Resnično o tem, kako je življenje včasih kruto, ko izveš, da boš živel le še nekaj mesecev. Pri tem si pa star komaj 16 let. Kaj storiti, kakšna je vloga staršev, vse to je v filmu zelo dobro pokazano in ne nazadnje tudi njen oče je pastor, da je tudi vse skupaj še malo duhovno ovrednoteno. No, tako. Glejte, torkovi večeri dobrodošli, imamo, klepetamo, bogato klepetamo preko Zooma, imamo informacije, novosti. Zdaj, prejšnji torek smo imeli zelo zanimive stvari, se je veliko nabralo. Bolj malo sem dal članom besedo, ker sem imel zelo dolgo, ampak zdaj pri naslednjem obljubim, da bomo več klepetali, tako da res dobrodošli. In kakšna bo tema zdaj v torek? Odpornost lokalne skupnosti proti nepravičnosti. Pogovor o gradnji odpornosti, nepravičnosti in samovolji oblasti. Bomo pogledali par stvari potem, kar se okrog tega tiče v torek. In pa evo, tukaj je to predavanje, torkov večer, 13krat teorije zarote. Moram reči, da eden redkih torkovih večerov, ki je tako gledan, ker smo res uporabili podatke, res smo dali noter vsebine, tudi slovenske zdravnike, ki se z razogljičenjem ta trenutek ukvarjajo in pripravljajo posvet, ki je že na Brdu pri Kranju 6. junija in zdaj novačijo zdravnike in jih učijo, kako se razogljiči ta svet, to se pravi, kako se nas spravlja na on stran. Malo grdo sem povedal, ampak to je zdaj v teku agenda. Ne pozabite, hvala naši članici, ki mi je poslala link Evropske afere, tako imenovani nemški NIJZ, in podpis SZO je imela Tjaša Vuzem, gledajte, tukaj v živo, in jaz sem samo izsek te nemške televizije, iz te nemške televizije presnel, drugače pa celotno oddajo si lahko v mailu klikate in pogledate in je link do YouTubea. Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus und die Maßnahmen gewusst haben, als sie öffentlich zugaben. Das Online-Magazin Multipolar hat die Dokumente veröffentlicht, nachdem es 2 Jahre vor Gericht um die Freigabe gekämpft hatte. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Schutzmaßnahmen möglicherweise gefährlicher waren als das Virus selbst. Es gab demnach unter anderem Zweifel, ob die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, überhaupt sinnvoll war. Der Lockdown habe schwerere Konsequenzen gehabt als Corona selbst. Außerdem habe es medizinisch keinen Grund gegeben, Nicht-Geimpfte zu benachteiligen.
Ja, diese Papiere, sie sollten schon lange an die Öffentlichkeit kommen, waren erst Verschlusssache. Sind Sie jetzt überrascht über den Inhalt? Nun, ich muss sagen, ich war selber doch auch sehr überrascht, zum einen über die Inhalte es sind ja die Protokolle vom Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Instituts, darf man nicht verwechseln mit dem Expertenrat, wo ich selber teilgenommen habe. Ich war überrascht zum einen über die Inhalte, was diskutiert wurde, wo auch zum Teil ja auch vom RKI andere Sachen öffentlich gesagt wurden, zum anderen aber auch über die Schwärzungen selber. Also mich wundert doch sehr, dass ganze Seiten über Impfungen zum Beispiel geschwärzt wurden und ich mich frage, was da drin steht, warum die Öffentlichkeit das nicht sehen soll. Da glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien oder große Warnungen drin steht, aber es trägt einfach nicht zur Vertrauensbildung bei, wenn solche Dinge geschwärzt sind. Dass es jetzt den Expertenrat gibt, diesen Krisenstab, die auch völlig unterschiedliche Sachen manchmal sagen als das, was das RKI dann am Ende öffentlich gesagt hat. Sind das grundlegende Strukturen des RKIs, die falsch sind und sich jetzt ändern müssen? Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass da grundlegende Strukturen beim RKI falsch liegen, die man jetzt anhand dieser Protokolle ablesen kann. Aber was, glaube ich, enorm wichtig ist, was man so in den Zwischentönen auch in diesen Protokollen lesen kann, aber auch wir ja mehrfach gefordert haben, dass das Robert-Koch-Institut eine unabhängige Politikberatung machen muss. Also dass es nicht abhängig ist von politischen Entscheidungen, nicht abhängig die Führung zum Beispiel von der eigenen Anstellung, so dass ich glaube, dass es enorm wichtig ist, hier auch reinzugehen und das Robert-Koch-Institut eher zu stärken, auch zu stärken in der wissenschaftlichen Aussagetätigkeit, also dass sie frei ihre Meinungen sagen können, weil vieles, was der Corona-Krisenstab vom Robert-Koch-Institut sagt, ist im Grunde das, was andere Experten auch schon zuvor gesagt haben, ging es um die FFP2-Masken, die Frage nach den Schulschließungen. Die Kinderärzte hatten im Frühjahr 2020 bereits vor Schulschließungen gewarnt und genau sowas liest man auch in dem Krisenstab in den Protokollen des Krisenstabs. Ich glaube, hier eine Stärkung eigentlich des Robert-Koch-Instituts zu erreichen, wäre sinnvoll im Hinblick auf diese Protokolle. Aber das ist ja umso interessanter. Es gab die Experten, anerkannte Experten, die nicht immer ganz sich einig waren oder auch manche der Maßnahmen für falsch gehalten haben. Das muss man klar trennen von all denjenigen, die da Verschwörungstheorien in den Raum geworfen haben. Warum sollten diese Stimmen nicht gehört haben? Auch Sie waren ja nicht immer zu 100% davon überzeugt, dass Deutschland da immer den ganz richtigen Weg gegangen ist. Warum hat man da nicht genug zugehört? Nun, ich glaube, eine Problematik dabei ist, dass wir uns zu schnell versteift haben, dass die Wissenschaft mit einer Stimme spricht. Die Wissenschaft ist aber nicht nur ein Fachgebiet, ist nicht nur eine Person, die etwas sagt, sondern vielmehr eine Vielzahl von unterschiedlichen Expertisen, die auch zum Teil zu einem unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Daher ist es umso wichtiger, dass man daraus die Lehre zieht, von dieser Pandemie die Lehre zieht, dass die Wissenschaft doch breit gefächert ist, es keine eine Meinung gibt, die sagt, was richtig oder falsch ist und wir diese Debatte, diese Diskussionskultur auch leben müssen. Seit dem Beginn der Pandemie, aber vor allem seit dem Ende der Pandemie wird sich gewünscht, dass es eine Aufarbeitung gibt von dem, was wir hier jahrelang in Deutschland dann gemacht haben, ob es nun richtig oder falsch war. Aber diese Aufarbeitung, die ist noch immer nicht so richtig ins Rollen gekommen, hat man das Gefühl, was natürlich auch bitter ist, wenn man daran denkt, dass immer wieder gesagt wird, die nächste Pandemie, sie kann in so einer globalen Welt eigentlich nur vor der Tür stehen. Müssen wir da jetzt mehr draus lernen? Der Lockdown beispielsweise habe schwerere Konsequenzen gehabt, heißt es in diesen Papieren. Was heißt das also für die nächste Pandemie? Sind wir da vorbereitet? Also ich halte für eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie und auch Lehren zu ziehen aus der Pandemie für entscheidend. Ich habe fast ein ganzes Jahr lang immer wieder auch Gastbeiträge oder auch bei der Welt gesagt, dass wir eine Aufarbeitung brauchen, damit wir daraus lernen und wissen, was wir das nächste Mal besser machen können. Und auch wissen zum Teil, was vielleicht nicht so gut ist, wo wir erst dachten, dass das Erfolge haben könnte. Dass das bisher noch nicht gelaufen ist schade. Einzelne Bundesländer machen das ja derzeit, aber das muss eigentlich im Bund erfolgen und das muss auch in Ruhe aufgearbeitet werden.
dass zum Beispiel der Lockdown auch negative Konsequenzen haben wird, auch international negative Konsequenzen haben wird. Da erinnere ich mich an Publikationen aus 2020, 2021, wo das bereits auch angesprochen wurde. Dass auf diese Stimmen dann nicht gehört wurde, ist eben etwas, was wir uns fragen müssen, warum das eigentlich nicht bei der Politik und auch bei den Beratern durchgedrungen ist. Videli smo to reportažo. Kaj bi vi rekla, gospod Jaša? Ja, jaz bi rekla to, da zmanjšujejo pomen. Recimo, tu nekako so povedali, med drugim so se pojavili dvomi, da je bila obveznost nošenja mask FFP2 sploh smiselna. Niso se pojavili dvomi, ampak je eksplicitno napisano, da FFP2 maske niso za širšo uporabo. Tako, jaz bi vam povedal ob tem, jaz sem pogledal celoten ta intervju, splačal sem vam pogledati, kaj vse je, več kot 2000 strani, od katerih je mnogo počrnenih, a veste, tako kot v pogodbi med Slovenijo pa ko so kupovali cepiva in tako naprej. Veliko je počrnenih stvari ravno strani v smislu, da takrat, ko je politika pritiskala na inštitut Roberta Kocha. Zdaj, jaz, ko sem pogooglal malo te stvari, vam moram reči, da so algoritmi tako dobro narejeni, da tudi ene stvari, ene sledi o tej zadevi, ki ste jo zdaj poslušali, nisem mogel najti, drugega kot stare informacije ali pa sveže informacije, kaj svetujejo glede virusa, glede mask, glede najnovejših izsledkov, ampak nič o aferi. Afero je umetna inteligenca skinila in ne moreš do nje priti, če ne prideš po nekih drugih kanalih do samih informacij. Tako da, dobro, tudi iz ameriškega senata sem uspel vzeti dol 850 strani od Facebooka in od Googla, kako so komunicirali z WHO-jem in z vlado ameriško takrat, ko so vse blokirali informacije, kako je potekala vsa zadeva, je senat raziskal in seveda so to zdaj informacije javnega značaja. To knjigo najdete, oziroma ta link najdete, pa na Telegram sem dal link, je kar precej velik, 150 mega, ker je veliko slikovnih stvari, print screeni od mailov, od Facebooka, od njihovih pogovorov, vse je zdaj se to odpira. Upam, da je prišlo to pravi čas ven, pa da to WHO pogodbo, s to pogodbo enkrat nehajo. Toliko z moje strani. Zdaj pa gremo naprej na eno drugo zanimivo stvar, ki pa verjetno, ne vem, koliko od vas pozna, DCAF. DCAF, vidite, je v Ljubljani. Vam bom povedal, kaj to je. To je Ženevski center za upravljanje varnostnega sektorja. Spodbuja dobro upravljanje in reforme varnostnega sektorja. Center raziskuje dobre prakse, spodbuja razvoj ustreznih norm na nacionalni in mednarodni ravni. Predan je izboljšanju varnosti, pazite koga, držav in ljudi v okviru demokratičnega upravljanja pravne države in pravijo varovanje in spoštovanje človekovih pravic. Torej, če ne zaupate policiji, ko se nekaj zgodi, če ne zaupate sodstvu, ko se nekaj zgodi, takrat pokličete www.dcaf-ljubljana.si in tukaj je kratek A group of armed men breaks into your house. They threaten your family and they take everything you own. Where do you turn? You won't call the police because you don't trust them. Where you live, there is no rule of law. How do you get from here to a situation where you can trust the police, military and courts, the people who are meant to protect you? It's not easy. There are many obstacles in the way. Every country is on their own path to order and security, and there's support to get there. There are experts who know what works. Neutral, professional and practical. Who respect you, your culture and your country. DCAF, the Geneva Center for Security Sector Governance. Tukaj, gledajte, je Ženevski center za demokratično kontrolo oboroženih sil.
in leta 2019 so organizacijo preimenovali v DCAF, Ženevski center za upravljanje varnostnega sektorja, da bi najbolje odražali širše področje njihovega delovanja. To se pravi, DCAF pomeni Democratic Control of Armed Forces. To si lahko print screen naredite v primeru, da pride, ko vas policija zatira, ko vas sodišče zatira, se lahko obrnete na ta naslov in to so ljudje, ki pravno poučijo naše ljudi. Kdo pa je tukaj največ prispeval, o tem bomo pa zdaj povedali malo več.